Dongmoka Thongbi College along second year DLA 2017 up 2019 update at Tungapan farewell KP. Bogajan Development Block Pen Langri Tea Garden along Assam Cha Bagicha Dhan Puruskar Scheme Kapajir. Bir Singh Pen Umkachi Don Bosco at Dagnon Hedgehog PMGSY Scheme Pen Kasalamat Award Chetharla. Kardom, ada bertang pen libertatan bang tarik harmoni be, bertang pen arjikta. Dongmoka Thongbi College along Tang Nipa Inko Apli Arni. Second year DL 2017 11 2019 atum pen. Kachapadi aja make up upon a berta perangke pen, berta nang pale. Modern Timung Pen Kacharipon Amayalong Alhiaman Pen DL Principal. Kakrai Tironpi, DL Coordinator, Dunanjoy Narjeri Lapen 2017 Lapen 2019 DL Kachari update to Chitong Dun. DL Principal Kakrai Tironpi Pen Farewell Amayalong Kijai Ponke Education Hello Khayamo Arbun. Lasianutin ta Kachari Anat Abanke Ingtonangni. Apor Misen Doatum Anso se Akang Tui Angdeng Kachari Anat. Kidun Tujia Panta Chunuri Pontu. Bokajan Development Block atum Chipatir Piponsi Thangthang Nipa Inko Apli Arni Tilisi Apor Malompen Lengri Tea Garden along Assam Cha Bagicha Dhan Puruskar Scheme 2018 Anikan Amen Pen Maikapatupone Berta Peranki Ananterang Pen Birta Nampale. Bokajan Block Development Officer Junali Nath Pen Kecharipon Amailong Maike Phalam The Krishna Gohai Pen Si Jaipon Labangso Amailong Alhui Sarpu Aman Pen Bokajan MLA Dr. Numol Momin Chetongdun Manpeng Alhui Aman Pen Magistrate A Bemthoi Chanu Lapen Bengalong Klembang Pubang Pipen Chenglok Kithige Dingatum Chetongdun Si Chek Keran Amailong RDP Dun Labangso Amailong Tea Garden Pli Atuma Phansi Panongpon Lason Si Lengri Chabagan Lahorijan Chabagan Bokajan Chabagan Lapen Ramanagar Chabagan Henlo Inut Pen Tangka Kipipon Ke Sika Suri Pong Longpli Tea Garden Pen Bang Pharo Troxi Ra Bang Phokebra Bang Troxia Tumaphan Assam Government Pen Tangka Pajir Ponpo Assam Cha Bagicha Dhan Puruskar Scheme Amen Pen Lahayavar Sai Ke Me Kipipon Apotha Klardak Pen MLA Dr. Numol Momina Hin Pen Kachetongdun Arataphan Than Pachini Amri MSC ke Parlo Bir Singh ki IT pen Umkachi Don Bosco ada kilometer isi so se kahilo Ningkan ko an pen ne lo charli sumar la pen Ratum kedam ke banga phan kisung alam chini si Karbi Anglo Tan Mas Council CM Tuliram Rohang BMGSY Scheme pen Mesen ke chelenga towar ke salam ponji aphan pathik pon Sitame non hejong ka salama towar che tharla pusi perang ke pen thang ni phai inko rapli arni birta nangpale Labangso ka chelenga towar contractor upal hajirika si akam claim pon bon same chiklo jon play akko ka salam tang an atowar ta che thar ed la pen arlo anda klang lap ajane ongdung aratu ningkang samse alam pe chepaklang towar ka salam bom akutta radatum asapta nijidu nongle pusi rong aratum Perang ke anglo pachini lasi prabjin pen bangso tawar silam le punute radatum kachesok padu ponang kok puputa perang ke anglo radatum pachini lasi prabjin pen bangso tawar kaselam pameji aphan Karbi Anglo Autonomous Council CM Tuliram Longhang PWD EM Horen Singh Be Lapen Local MSC DOP Masla Atum aphan kachurungni padu la ki claim cheng hut penta alang litum aphan ubom lo litum rat num pen ke ki kam ki me ki claim mi phana bang ke bonstamel tum rat at tuma lambang nang arjuje labang so towar ongdung arniwang ka chehelat bang ko ando ka charli o sumar tum bang pharo truck an bak do gari motor penceng ande non labang so towar ongdung tum pulo mane non ki klem tang te ko pen che thar et pu alamang ga hok lo ga naga hoklo nangli tum la bang so joine mane contractor tum han complain no ma nili tum ki cheng hut ke complain lo basta rat tum lamar juje ande ko som sinange thak la tum nang ke thak second court claim lang pusipu basta me nonanta claim kle second court ke claim ni kam ga lilo ke ante la atha ga ki ik pithai lo ga ante lage claim ke lo ke lo lan seman pu bon nan malang so pohon bertamu tan podik sina
Pini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ingnisu. Pini siksa klabo nila so chupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Matahari, non alok car beauty parlor long discount pibom ke. Kalang ma, kona lo lake. Di foi di arlo Iron Bridge adung rong supia long ke chengsi sopinso la pensoar lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke chengsi sopinso la pensoar lo phan kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor, near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin na humrignol. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Upthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu pipotat birtalong wangtilo. Difu Farmers Growth Center along Tasam La Socheng Amana Tumben Patir Pi Ponsi Thang ne Pain Kora Pli Arni Karbi area map de ke paman pon berta pherang ke pen berta nang pale Tasam la Sochengaman pen Difu, Farmer Growth Center along Karbi area map de Catalon. Bangso Catalon pona Mayalong, Slaver Bay pen, Kachari pona Mayalong, MP Barim, Dr. Jayanta Rongpi, KSA Maipu, Simeon Rongpar, KSA Abidisar, Laichaning Leng, Lapen Penangan Hampanga Songatung Chetongdun. Labangso Mayalong Kachingwai pon lake, non Karbiang long along Leadang, Kadokabe 10,434 square kilometer ando. Bonsitame, non Meghalaya, Nagalena Hoy, Lapen Hojai district of Hoy ke, Bangnang ke pedason si Teklong. La si Karbiang long along le, Kacharai Komdun kenang sotlo busi Tasam la Sochengaman pen Kibi pona Mayalong, Chingwai Chingsai pon. Ada berta bangla pansi kang ton ponigla dume thakme kurwang tu